everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with other super stories, and today I'm talking about my brother's keeper. Where guys, ayingazi ukuthi izinto kayisamhambeli kahle neze uDonga kulomakoti wakhe ke umushasha ekukade ke mfuna ke ethi nje uyamfuna futhi usebonile ukuthi cha ngampela ufunwa ke abantu ke bakoshabalala bangasekho. Inkinga guys engiyibonayo ukuthi ke uDonga ufuna ukhathazile kodwa umfuna kunkosazana ekubeni ukhathazile emshiye ekhaya. uDonga guys ufuna unkosikazi ozogqoka ngokuhlonipheka, afaka ingubo engezatsi kwamadolo, amwashela, amayinele, amenzele breakfast ne-lunch ne-dinner, kodwa ngazi ukuthi ke umfuna kumuntu orongi kunkosazana. Guys, unkosazana is a business woman. She have meetings, amanye alate, isikhathi nje salomfazi ofuna uDonga angeke nje aze abe naso. uDonga guys upush his agenda even after unkosazana ezamile kumbonisa ngesimo somsebenzi awusebenzayo nanohlobo lomuntu awuye and all the demands eziza ke nomsebenzi wakhe. Kodwa ke kuzoba ke inhlangazimoya nomoya guys. uDonga yena ufuna umfazi owenza njengokhathazile. He will even ask ukhathazile ukuthi ke akathi phela ucathulisa ke unkosazana ke amfundise 1 no 2 nje ngezinto ezifanele ukwenziwa umfazi ke wakoshabalala, and ababukeli balomdlalo bathi kuyamdakelwa ngampela ke ukhathazile manje akaye aka-enjoy kumfazi wakhe yena ngendlela ke amthanda ngakhona lo umusha ke. Guys, bajabule kakhulu abantu ku social media bathi bambe ngakho wayethi kuyobanjani uDonga. Simkhathazile ke ime ngeenyawo guys. Asazi ukuthi ke lolu uthando lwakhe nonkosazana luzoqhubeka noma luzophelela ke endleleni. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Kunjalo guys ukuhlanganisa ibusiness nomjolo. Bye. Hello everyone, welcome back to